Yes. It's a blessed good morning. It's a blessed good morning. It's a blessed good morning in this week where our expectation will be soon realized that this is what we've been waiting for that has come to pass. Ours is just to see Christ, not anything else, but to see Christ in each and every step of our lives, not in a certain day. Kodwa ke labanye ke bayethu sike sakwala lokho weuthi hayi simbheke ngalelanga leli kodwa anytime he may come. So asitholakale singilabalendile bankwele asingene emkhulekweni. Sithandaza egameni laNkulunkulu yisene ndothana namangcwele. Amen. Babelolungile iyisekwe Nkosi yethu Jesu Kristu, siyathi thoba phambi kwakho futhi siyavuma lokho ukuthi wena uyinkosi yamakhosi, ungisokuluma, uyinkosi yaphakade, ungisonini nanini, uyinzulu yezimanga, inzulu yemfihlakalo. Babe siyathandaza phambi kwakho ekseni, kungumsombuluko woNkulunkulu wethu lonamandla onke. Kuleli viki uNkulunkulu wethu la khona labanengi bantu baphethwe Nkosi moya wenjabulo weuthi ihlobo tabo bebakade batigcina bathi bona njengoba Nkosi kulama holiday langa bantu badoye bahlangana nemindeni yabo baphathelene lokuhle kanjalo nesitha uNkulunkulu wethu lomuhle naso sidabe sifuna kulwa ngemazinga lasetulu weuthi Nkosi sito confuse lulwimi lwebantu athi lona kakhuluma lokhu sithi asikutholike ngaleya ndlela leya kukwande kuqabana babe wethu lona amandla onke labanye uNkulunkulu bathoye wafuna kuseklishe maskozi weuthi wena wangenda kuthi wena kwabanjani babe wethu lomuhle siyathandaza babe weuthi ungamvumeli lo mubi Nkosi ajangaze egameni lika Jesu babe wethu lomuhle sithandaza ukuthi Nkosi let your will, let your own purpose, my God and my Father, be fulfilled even in this festive season. Babe yenda ukuthi Nkosi kube wakho umbuso loba establish wesitha uqhithe at all costs. This we pray in Jesus' mighty name. Yenda ke Nkosi ukuthi konke kuhambe ngekwelifa lakho Nkosi njengoba sithi olifunda nje manje Nkosi kube ngilo lelitawuqondisa libe i-fish line yetimpilo tethu. Thatha Nkosi ludumo lokufanele in Jesus' mighty name. Amen. Let us call to mind and confess our sins. Almighty God, our Heavenly Father, in penitence we confess that we have sinned against you through our own fault, in thought, word, and deed, and in what we have left undone. For the sake of your Son, Christ our Lord, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Almighty God, have mercy on us, pardon our sins, and keep us in eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, sitawuvele sihlabele ligiya leliya embili. This morning we start with Psalm 73. Psalm 73 from verse 1. Emawubo 73 sukele verse indekuqala. Excuse me. Ngempela uNkulunkulu ubaphatha kahle baka Israyeli nalabo labamsulwa etinhlitweni. Kepha mina tinyawo tami tacishe taphambuka kwasala kancane ukuthi tinyawo tami tishelele ngobe nganginemona nalabathi qabhako ngesikhathi ngibona kuqhuma kwalababi. Ayibayiva iminjunju yebuhlungu nabafa nemitimba yabo iqinile insakatsha tinhlupheko letehlela labanye bona athi behleli abavelelwa ngemashwa njengabo bonke
Ngawuke kuthi qapha bakugabe enzanyeni njengeliqhebesha, budlova babembethe njengengubo, kukhuluphala kuwakumkisile emehlo abo, imiqapho yetinhlitiyo tabo iphuphuma bobi, bayaphukuta bakhulume lokubi, bakhuluma inqindetelo ekutiphakamiseni kwabo, ngemilomo yabo bahlambalata lezulu, ngetilimi tabo baqhilata umhlaba. Ngakho-ke sive sakhe sijikela kubo, sibakholwe kuko konke labakushoko, sithi uNkulunkulu angati kanjani, kukhona yini lokwatiwa ngulosethi kwawo konke. Laba-ke banjalo bakhomba ngalosekhathi banzise inqebo. Impela ngiyihlandelelite inhlitiyo yami, ngageza tandla tami njengalote licala, ngihlushwa sonke isikhathi, ngithethiswe onke emalanga. Kube bengithi ngitakukhuluma njengabo, ngabe ngihlubuke sive sakho simakathe. Kodwa kwathi nase ngicabanga ukuthi le ndzaba ngingayiva njani, kwaba amatima, ngangete ngakhona kahle, ngade ngangena endlini lengcwele yaNkulunkulu, lapho ngevisisa khona ngesiphetho sabo. Ngempela wena ubabeka endzaweni leshelelako, ubente bawe babhubhe, maye bachithwa ngekuqwabita kweliso, bakhukhulwe tinhlupheko letesabekako. Simakathe njengekuphela kweliphupho ekuphaphameni, utakulahla tithundi tabo nawuvuka. Wathi ngesikhathi umphefumulo wami umunyu, ngathi nangihlabeka enhlitweni, wakhandanisa ukuthi angiqondisisi nebulima, mina ngaba nebulwane embi kwakho. Nokho-ke mina ngihlala nawe onke emalanga, ungibambe ngesandla sami sekudla, uyakungihola ungiqondise ngeteluleko takho, ekugcineni uyakungikhadimulisa ebukhosini. Ngubani lenginaye ezulwini ngaphandle kwakho? Nanginawe kude lengikufunako la emhlabeni. Noma umtimba nemphefumulo wami wehluleka, kodwa uNkulunkulu ulidwala lenhlitiyo yami, nesabelo selifa lami ingunaphakade. Ngobe labakhashane nawe bayakubhubha, ubaqitha ubaqede, labahlubuka kuwe ngekona. Kodwa mina kungilungele kusonzela kuNkulunkulu. Simakathe Nkosi, simakathe Inkosi, ngimente waba siphephelo sami, kude ngishumele ngako konke lakwentile. Akuthunyiswa uyise nendodana namoya engcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude benini nanini. Amen. Sitawulalela sifundo sekucala bangcwele lesiphuma eTestamenteni Elidala, sibhaliwe encwadini ya 2 Samuel chapter 7, and we are beginning with verse 18 to 29. Samuel wesibili sahluko 7 verse 18 to 29. Inkosi Davide yase iyahamba yayawungena ethendeni lebukhona basibakathe, yafike yahlala phansi yathandaza yathi, bengingubani mina Nkosi Simakathe, yona indlu yakethu beyini,
kuthi ungangihola kuze kube manje. Kwabasha ngathi konke lokho bekungakeneli kuwe. Awu Nkosi Simakadze, manje sewukhulume ngisho nangelikusasa lendlu yenceku yakho. Kungabe kanti lena ngiyona ndlela lophatha ngayo bantu bakho yini, Nkosi Simakadze? Yini lenye lengashiwo nguDavide kuwe? Ngobe uyayathi inceku yakho, awu Nkosi Simakadze, ngenxa yelivi lakho nangekwenzando yakho wente letinto letinkulu kangaka, wase utatisa inceku yakho. Maye wena umkhulu, awu Nkosi Simakadze, kude lonjengawe futhi kude uNkulunkulu ngaphandle kwakho, njengoba thine sativela ngetindlebe tethu. Kona ngubani nje lonjengawe, kona ngubani nje lonjengesive sakho ema-Israyeli, sive lekukuphela kwaso emhlabeni uNkulunkulu lowaphuma wayawusikhulula ukuthi sibe sakhe. Atakhele libito lelikhulu, watakwenta timangaliso letinkulu naletishacisako ngekudungulula tive kanye nabonkulunkulu bato embi kwesive sakho lowasikhulula eGibhithe. Umise sive sakho ema-Israyeli sibe sive lesingusona sisakho phakathi naphakathi. Wena-ke Simakadze sewaba nguNkulunkulu waso. Manje-ke Simakadze Nkulunkulu, sale usigcina sethembiso sakho losentile macondzana nenceku yakho kanye nendlu yayo. Yenta njengobe wethembisile, kuze libito lakho libe likhulu phakathe naphakathe. Ngaloko-ke bantfu bayawuthi Simakadze longusomandla unguNkulunkulu wema-Israyeli. Indlu yenceku yakho Davide iyawuma itinte embi kwakho. Awu Simakadze longusomandla uNkulunkulu wema-Israyeli, ukwembulile lokhu encekweni yakho, wathi ngiyawukwakhela indlu. Ngako inceku yakho ikhuthatekile ukuthi inikele ngalomkhuleko kuwe. Awu Nkosi Simakadze, wena unguNkulunkulu, emave akho ethembekile. Manje futhi sewunike inceku yakho lezethembiso lesihle. Manje-ke shangathi kungakujabulisa kubusisa indlu yenceku yakho, kuze iqhubeke njalo embi kwakho, ngobe wena Nkosi Simakadze sewukhulumile ngesibusiso sakho. Indlu yenceku yakho iyawubusiseka phakathe naphakathe. Siphela lapha sifundo seqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha, sibhaliwe encwadini yabaseGalathiya, sahluko 3 verse 1 to 15. eTestamenteni lelisha baseGalathiya chapter 3 verse 1 to 14. Hawu maGalathiya lalibele seniye ngembala. Akusini yini lenakhonjiswa emehlweni enu ukuthi Jesu Kristu wabethenga? Aseni ngitshele na moya waNkulunkulu namemukela ngekwenta lokufunwa ngumthetho yini
nome nami mukela ngekukholwa livangeli lena liva nalishunyayelwa ungabe nitilima kangako yini excuse me nicale ngamoya uNkulunkulu pho niyawupheleliswa ngemandla enu yini ngabe kambe letinto letinyenti kangaka lesenitibonile tilide yini phela lokho kungasho ukuthi tilide uNkulunkulu uyalinika yini moya wakhe ente imisebenzi lemangalisayo emkhathini wenu ngobe nigcina umthetho noma uninika ngobe nikholwe livangeli lena liva nalishunyayelwa Abrahama wakholwa uNkulunkulu ngenxa yokukholwa kwakhe uNkulunkulu wamemukela wathi ulungile yadini ke kuthi ngaloku ngulabakholwako labangemadvodzana aAbrahama umbhalo wakubona kuqala ukuthi uNkulunkulu nebetive uyawubalungisisa ngekholwa ngisho lowashumayela ngiwo lowashumayela livangeli uqala kuAbrahama wathi tive tonke tiyawubusiswa ngawo-ke labakholwako babusisiwe kanye na-Abrahama lowakholwa bonke labethembele ekwenteni lokufunwa ngumthetho bangaphansi kwesiqalekiso ngobe kubhaliwe ukuthi baqalekisiwe bonke labangaqini konke lokubhaliwe emqulwini wemthetho ukuthi bakwende ngakho-ke kuyakhanya ukuthi kude umuntu lowemukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekwenta lokufunwa ngumthetho ngobe umbhalo uthi umuntu lowemukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekukholwa kwakhe uyawuphila umthetho awukasimisi ekukholweni kodwa lo wendako uyawuphila ngawo Kristu wasihlenga esiqalekisweni lesasilethwe ngumthetho ngekuthi abe siqalekiso endzaweni yethu ngobe kubhaliwe ukuthi uqalekisiwe wonke umuntu lolenga emthini lokho Kristu wakwenda kuze kuthi sibusiso lesethenjiswa Abrahama sifike sinikwe betive ngaJesu Kristu nekuthi semukele ngekukholwa sipho samoya lesethenjiswa sona siphela lapha sifundo sesibili let us pray Nkosi uNkulunkulu simakade nsulu yezimanga nsulu yemfihlakalo siyabonga babe nali livi lakho lesesilifundzile siyafunza Nkosi indlela Davide labona abantu labangakholwa bathi gabatisa ngayo bathi phakamisa ngayo uthi bakhomba ngalosekhathi awu uNkulunkulu wethu lona amandla onke uthi nekuthi iqapha kwabo bakugabela enzanyeni njengeliqhebeshe uNkulunkulu noma kunjalo bayawukufa babhubhe bawuma phambi kwakho Nkosi behlulelwe angeke Nkosi bade bathi kukumete bathi gabatise phambi kwakho nanoma ngabe ngani siyabonga ke baba wethu olungile nekufunza uNkulunkulu wethu lona amandla onke inceku yakho Davide kwekuthi kwaba nesigaba la khona Nkosi nayibona ifa lokuthide yase ithonsekela kuwe ngempuleko iyake yawuthandaza Nkosi iyonikela kwekuthi Nkosi wena
wendele indlu yeyise lokumangalisako wathi beyini yona le ndlu le. Davide wakhohlwa ngawo onke ama-victories, wakhohlwa ngawo bonke ubuhlabani lebekanabo, alwa ehlulative, wakhohlwa ngaloko. Wabuka wena uNkulunkulu wathi, kodwa lo musa lomkhulu kangaka longentele wona, lo wentele indlu yababe wona, kuyangani? Awu Nkosi, namhlanje nekuseni siyathandaza kwethi Nkosi, umoya Nkosi wembakamo, uma ngabe wena wenta tintfo ngathi, siyacela Nkosi ukhweshise, ngoba Nkosi uyasingenela lo moya usinimate. Sithi khanze Nkosi silutho kanye azisilutho. Babe Davide siyambona giqika phansi, akhuluma onke lamagama, akhuluma kuwe Nkulunkulu, angasiyo inkosi kuwe, athi bona ngasilutho kuwe, abona tonke tinto entelwe nguwe. Sende babe sifike kuleso sigaba leso kwethi Nkosi, noma ngabe sibambe tiku letisetulu tekufunza noma temtalo lwethu noma tani, kodwa Nkosi masike safika phambi kwakho, sifike Nkosi sithi khande sinathi, ngoba Nkosi sesifike kumenti wethu. Busisa-ke Nkosi bonke abantu bakho etindleleni tabo tonke, namanje Nkosi leli viki lisaqala lisombuluka. Kunengi uNkulunkulu wethu lona amandla onke lekufuna ukuthi sikudumise ngako. Kwethi Nkosi besiyini yona indlu yakethu beyini, kona yini kodwa Nkosi lebe ngahle ngithi ngikwendile, ngaphandle kokuthi Nkosi wena ungentele umusa, wangibeka endaweni lengingayideserve ukuthi bengingaba kuyo. Babe ngiyathandaza Nkosi egameni likaJesu, ngenelela Nkosi ngendlela emangalisako ekuseni utho tonke indlela tephila kwethu ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen and amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, ase sijike emakethe, siyabuya. Amen, amen. Makabonge njalo Jesu.